Okay guys, kadutangire gutya. VPN bayita Sanda VPN, gutyo uri kubibona kuri Play Store niho urayikura. Numara kuyibona urayinjiramo, nuhinguka hano urakanda accept, utegerezeho gatoya. Numara gutegerezaho gatoya, ngiye kwereka uburyo resetting mpaka ikoze. Urabona hari hejuru mu nguni, urabanza ufungure internet, saba MTN, niba atari MTN rwose ubyihorere. Hano hejuru urahita wakanda hari agafresh kari kukwereka, urahita wakanda, nusanga bimeze gutya urakanda hano kuri refresh. Ariko ahangaha biragusaba gukoresha internet. Urabona ko hejuru uri VPN ndi gukoresha ariko ntago ari. Noneho nibimara kuba refreshed uraza ukanda hano kuri Germany. Hano mu Rwanda no mu Burundi igihugu gikora neza ni Germany. Urakanda kuri Germany, noneho urabona ko itangiye guconnectinga, birarodingaho gatoya. Finding establishment connection, urategerezaho gatoya. Mu Rwanda no mu Burundi kiriya gihugu nicyo gikora neza. Tegerezaho gatoya guys, mbibutsa ko iyi ngiyi ari ya MTN, ni MTN. Boom, murabona ko bibaye connected kuri cya gihugu cya Germany twahise mu bitangiye kubara. Iyi ngiyi iyo utarategerezaho ngo bigazibe nyinshi uhita utangira gukoresha. Urabona ko hano kuri YouTube video gukinika nako kanya, ariko iyo turi gukoresha VPN murabizi ko ibintu by'ama ads baguha ibintu byinshi. Noneho hano kambereka amayinite, nta mayinite ariho, nta na mega ziriho. Uri kubibona hasi hano. Noneho n'uburyo bwo kureba mega, ahandi haba hari mega gusa, nabyo reka nze mbikwereke. Urabona ko nta mega ziriho. Dusubire ku YouTube tuze twisacingire. Gusacinga nako kanya. Urabona gusacinga ni VPN. Wowe yigerageze umbwire uko byagenze. Igerageze umbwire uko byagenze. Urayikura kuri Play Store. Ubona ku dushoti, kanshire kuri shoti. Urabona ko byose ari vuba vuba. Application bayita Sanda VPN, nagira ngo wabibonye tugitangira. Urayikura kuri Play Store, niho urayidownloading. Ibindi ubikore gutya tubikoze. Winjiremo uhitamo Germany. Nizere ko uraza hano muri comment umbwira ko byakunze. Weho ibuka ukande subscribe kugira ngo utazacikwa n'izindi video z'ubutaha hano kuri Ganza Tech 250. Urabona tugejeje 890. Mwebwe mukande subscribe twuzuze 1000 kugira ngo twagure umuyoboro, ubundi tujye tubaha ibintu byiza cyane. So ubwo gerageza iyi VPN, duhuriraho muri comment umbwira uko byagenze cyangwa umbwira ikibazo wagize.